Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar a chhir tu silin sang puya Mizoram COVID-19 shikai enkol mek chu za somni anni a Mizoram COVID-19 thi pui an omlo Sport and Youth Services Minister Purobad Romoi Roite chuan tuna tang chuan Youth Services lama thei top chuan tan la ka thu lati Sarkala pui chuan ramchunga COVID-19 enkol damza chu za somnga pani point pasari pakwa tling to ti asoi Defense Minister Rajnath Singh chuan Galwan Valley India sipai nunal hlo ani chu anai na thindim thla kati Mizoram COVID-19 shikai shia chua to za chu mi za somni pakhat ani a damlo pakhat enkol damani to atu na shikai enkol mek chu za somni ani a Mizoram COVID-19 thi pui an omlo ani Mizoram district chu COVID-19 shikai tamdan indotin lungai district shikai somli pangan oma Aizawl district somthum pani Mame district sompali Kolasip district som pakhat Champhai district panga Siha district le Longkai district pali veve Saitol district Pathum Khozol district panhile Serchip district pakhat anni a Nathial district chu COVID-19 laka him omchun district alani ZMC COVID-19 damlo enkol somli pasari an ommeka damlo te hi mi pa som pathum le meisia somthum pali kumsom pali tanga somnga pasari inkar anni a Aizawl district mi somthum pakhat Kolasip som pakhat Saitol Pathum Serchip pakhat le Mame district pakhat te anni Isolation ward ommek somli parukzinga khosik nei pakhata oma ngai to omero anilo damlo dangte harsan nei anomlo fa ICU damlo omin ngai a o ani Siha district hospital COVID-19 shikai enkol mek mi pali mi pa panile mechia panite din mun a tha in an chuwa thei thuai be se ni thu Siha kan correspondent chon soi ani ba ka hen shikai nerin hel mi panga mi pa pathum le mechia pani te din mun po tha a Isolation ward mi pani enkol mek te po an sel na that thu Siha District Hospital Medical Superintendent chuan asoya Wain Khan District Hospital Reactive Ward da mi pariat te result hriat ni a an vain hrian kailo vekti hriat ani awangin an omna quarantine center a theu dalu le anni Siha District atanghian sample zakwa somnga pani lakani a result zathum somni panga hreto I mi palin hrian kaya midang zeruk somni pasir te result ma mek ani Lai Autonomous District Council LADC Sarkar chuan Wain Khan Longklai DC kota quarantine center manatan cheng nuai thumle district hospital COVID-19 donana manatan cheng nuai ni an hlan LADC Chief Executive Member Puti Zakungale Executive Member tele LADC Official 10 Quarantine Center tanpuina poisa hi DC thar Dr. Andrew H. Vanal deka kota hlanin CEM chuan Ramin Hun Harsa ama chon meka tun hun hi tanrol hunani atia LADC Sarkar chuan thei top chu in ma ala a budget session nei mai thei ani lo wangin tuna tanpuin an hlan po hi tlema khotlai hret ani thule District Council chuan ramhason atan DC thar laka besena ani sang heti CEM hian asoi Wain Vekhan LADC CEM Executive Member le official te hian Longklai District Hospital to in COVID-19 dona na tulang mantan cheng nuai ni an hlan bok ani Wain Khan Lungai District Level Task Force chuan khopui chunga quarantine center sang te an to kola Lungai DLTF hi Paul lia in thenin quarantine center an to na hian center duty te komen khungsan an mek te din mun le har satna an nei le nelo te ba ka khungsan mek te test result an hria to chin te an zota ele in konga le department lamne na malak dunna har satna an nei le nelo te an zot bok quarantine center sang duty te hian DLTF team te hna hian quarantine center an kalpui dane ele in an siam dante dan thupek an lekko dante ba ka har sanna an ne te ano thena DLTF team te hian quarantine center duty te impact na le thorim na chu fak omanti thu soin mo phona lian tak an ne chu hrenga the top chu zel turin an fuya har sanna an ne piang te harang theng bera district level task force ho tu te hna thlen thin turin an ngen bok ani Serchip district Lungchuan village level task force chuan an district chung mun sang khungsan mek te tan chu mele thai chi sang District level task force nena Wain Khan an hlana additional DC pu SD lal pek moin heng thil pek hi adong chomele thai sang ba ka hian chief minister relief ana chhun lu turin Lungchuan branch me chuan cheng sing khat an petel boka chief minister Iwin Serchip DC Dr. Lalzir moi changte na donga thil pek petu te chunga hian DC chuan lom thu soin an thil phalna chuan sarkar hmlak na te po na satakin a chhok jang khai ni ati Wain Vekhan CL how village level task force le Village Organization Trangkop chuan district chung hun sang khungsan mek tele thoktu te tan chomele thai chi sang district level task force nen an hlana Serchip additional DC pu HD lal pek moina dong Champhai Butchers
Cooperative Society point COVID-19 shileng don atam atulanga man turin vein khan Chief Minister Relief Fund cheng sing khat an chunglu ta poisa hi Champhai District DC P Maria City Zolin Chief Minister Aiwana dongani Siha RD Block no MZSRLM SHG Siata VO1 te chuan Siha ko poichunga quarantine center man turin tu athing zani pasari trip khatle khai na chi sang vein khan additional DC Pumal somtlong hne na an hlan heng bakain chawlo theiwa nauta chakhele lobo khua SSG te point khai na sanga le r thanem tham tak anlo peto bokani siha r de block noya kho sanga SSG te hian an kho chunga mani na inkhung sang mek te tan rong te bol sakin VLTF duty te po ngot takin an duty vezel ani State Level National Service Scheme NSS Advisory Committee meeting voice on Borgnes of Khan Sports and News Services Minister Purobad Romoy Roy te Hovin Office Chamber ani Minister Son Hunrei tak Department chunga po youth services lamin ngai tha a hloti soin tu na tang chuan thei top chua chanla ka tulani atia Minister Son Mizoram NSS thok tu tele zirna in sang NSS program officer tele volunteers mlak dan na tho chu Indiaram huwa puwa chuan ta kani thu soin Mizoram tongai pol thisen pethin te jinga thisen petam berni na akum zona la chu department tan po in chuna tur tha ani ati NSS volunteer ten midang te tan thisen pek anin ti hwa an warzel theinan sports minister trophy for blood donation CM tura relni im higher secondary school level tan trophy le tangka fai cheng noi khare college and university level tan trophy le tangka fai cheng noi khat loman CM ni se anti he meeting ahen NSS in kumsang ni sompukwa somni chunga na thoten thlir ta chumi nuwa kumsang ni somni pakhat chunga NSS malak na turte soi ho ani bok ICT Minister ni bok Purobad Romoy Roy te chon thalai ten thil thale nuna tan hlok puitur an zira anti na hmun tur changkang tak Zoram Youth Center chu externally aided project sum hangadin turamla kani tur thu soya Wain Vekha National Infrastructure Pipeline Scheme noya Sports Infrastructure Project siam tan tur te soi Hovin Sports Minister Purobad Romoy Roy te officer Sports Department officers meeting ne zui ania he chut khoma hian Sports Minister chon India rama Khelo India Center of Excellence pariat dinatur Thanso jinga aizol zu atal ve thu soya Union Minister Pu Kiren Rijiju le Central Sarkar in Mizoram angai poimo chu lom thu soin Zoram in firm te tan masona na satak athen ngerin thu soi he meeting a hian National Infrastructure Pipeline Scheme noya Sports Infrastructure Project sang tele externally aided project atanga nakal pui dan turte an soyani Mame District Water and Sanitation Mission DWSM chu an chairman DC Dr. Rozam Hovin Vein Khan DC Conference Hall athu khomin malak to na te le mabak omten clear ho thut khoma hen Mame PhD Subdivisional Officer Pu Vilal Dan Moen Jal Jevan Mission Phil Tumber chu kumsang ni somni pliral ma intenin tui her ho mai thei FHTC mangani tin 2 liter somnga panga ane thena turam malak ani atia Mame DWSM member secretary Pu lazom le na chuan Mame District ani kuma tang khan na thok tran to in deal zol swar hliap khantlang le ailong khuwa in zali somthum pariata FHTC hi pek ani to thu le heng khopalia school aganwadi health center le community hall ate po FHTC pek vekani to thu soibok voin thut khoma hen sangni somni pakhat chunga malang na turtlin hovin Mame District chunga kho som pariata in sangni zakwa somkwa pakwate FHTC petura rom han siam chu pomani a heng kho som pariat jinga kho pariat puk jing veng thar zo pui khantuam chu vel nalzol no tlang khang chilui le dam dei tuna tuinyang na la nei lo le aspirational district ranking a Mame District nuk nyam tu te chu ngai poimo masak ni se anti chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puan ani Sarkar lai puichon ramchunga COVID-19 en kol damza chu za somnga pani point pasari pakwa tling to ti asoi COVID-19 vei noi khat singriat sangruk le zakwa samthum panga en kol damani to a dakar somni plilem ta chung khan damlo sangruk zakwa somni pani en kol damani a tuna COVID-19 vei en kol me khinoi khat singa sanga zani somni pasari an om ani Union Health Ministry on Dakar somni plilem ta chung khan COVID-19 vei mi sing khat zakwa somsiri pali mu chu ani thu soya hetian rampum COVID-19 ve to za chu noi thum singa sangli somruk panga antling to a nimin khan ni khata COVID-19 thi pui an tamber tum thlengin mi sang ni pathuman thia heti hian COVID-19 awanga thi za thi sing khat sang khat zakwa pathuman tling to a damlo za ta tanga chutin za zel pathum point pathum paruk thi ang anni a ICMR chani khata sample noi khat singruk sangthum za samret pasari an test ti soina vain sample noi somruk singriat sangli zani somnga paruk an test to ani
Defense Minister Rajnath Singh chuan Vein Khan Gulan Valley India sipai martar te zana hlana pusinga chuan sipai nunna hlo ani chu anai na thindim thla ka tia heng sipai te hen ramtana ven himna an thona konga an huai sanale pau khau zia chu midang ta na enton tlakin antar langani atia ramtan anunna hlanin sipai ta na thidan zaom berin an thiani ti bok pusinga chuan ramin an huai sanale inpum pek na te chu reng to do na tia sipai thi san an chung te alaina thu soibok Defense Minister hian rampum mi puitem hun khirta kara hian lungrol takin an thopui ti soin heng sipai huai san tak tak te hiramin a chuang em ani atibok chanchin thar cherti topna na tlang pui Mizoram COVID-19 trikai enkol mek chu za somni ania Mizoram COVID-19 thi puyan la omlo Sport and Youth Services Minister Purabat Romoi ro te chuan tuna tang chuan Youth Services lama the top chu atna ka tulati Sarkale puchon ramchunga COVID-19 enkol damza chu za som nga pani point pasari pakwa tling to ti asoi Defense Minister Rajnath Singh chuan Galwan Valley India sipai nunna hlo ani chu an nine thindim thak ati chu ti zong chu chanchin thar kan pon the chu